Da, vjerovatno svi znate onaj osjećaj kada kreneš da snimaš neki video, ukoliko ste snimali za YouTube, naravno, kreneš da snimaš video, savršeno ide, bude dobar video, savršeno. Znači sve na maksimum. I onda odeš u edit i shvatiš da nisi upalio mikrofon. Da. To je najlošiji osjećaj na svetu. To se meni upravo desilo. Bilo je, znači, ovdje sada imamo prvu epizodu Red Dead Redemptiona 2. Znači, meni je to jako draga igrica, ja sam nju igrao već, prešao sam, ne znam ja koliko igrica, ali prešao sam onako, nisam baš previše prešao. Da, tako da ću ja sada, evo ovdje ćemo da gledamo moj gameplay Red Dead Redemptiona 2. Pa ništa, uživajte u videu. I evo nas nazad, sada, da, evo krenuo je gameplay. Da, ja ću normalno malo da skratim, evo preskočili smo uvod zato što kod većina Rockstarovih igrica jako dugo traje uvod u samu igricu. Tako da, evo. Da. Da. Sad tu ćemo da vidimo sada našeg glavnog lika. Tu imamo Dača i još par nekih nebitnih likova. I tako to. I evo ga Artur, naš glavni lik igrice. Da. Evo ga. Da, tu sad malo animacija neka. Znači, grafika ne da je dobra, nego kida. Znači, grafika je perfektna. Mislim, imam sad boljih grafika, ali s obzirom na sve mogućnosti koje imate u igrici, ovo je stvarno fantastično. Ovdje ja sam malo premotao ovo, nemam pojma ni šta je to bilo. I evo ovdje kreće prva misija. Najbolja stvar kod Red Dead Redemptiona je to što, evo vidite, sad na primjer konj hoda. I gledajte kako tačno tamo gdje on hoda ostavlja trag. Nije ono da je već utabano ili tako nešto. Gledajte koliko je sneg napadao. I tačno tamo gdje konj stane, tamo bude rupa. To je meni super, jedna od najboljih stvari. Zato što vi možete da radite što god hoćete, izgleda će ko da je stvarno, ko da se to prvi put dešava, ko da nije napravljeno da će to da se desi, što verovatno i nije, ali eto ima mnogo mogućnosti igrica. Ovo je početak, ovo je prva misija, ona dosta dugo traje i cijela će ovdje biti, ja ću premotavati malo ovdje ovo hodanje, jer će stvarno dugo da se hoda, pa tako, vidimo se kasnije. I evo nas ponovo, sada smo stigli do ovdje jedne kuće, usput smo pokupili jednog lika, on nam je rekao da ovdje ima kuće i nju ćemo da opljačkamo sad. Da, biće veoma zanimljivo, o da. Evo, sad ovdje sam, dok sam snimao, evo gledajte sad, idem kroz šumu i tamo ostavlja tragove. Nije da ono, ili na jednom delu da samo može da ostavlja tragove, svuda, gdje god da odeš, ono ostavi trag svoj. To je meni stvarno neviđeno. Tu ćemo sad kao da zavežemo konje i tako, idemo tamo da porazbijamo one likove. Inače da, evo me u ovoj ovdje sobi, to je kod babe i dede. Odavde će verovatno i da se streamuje, da, verovatno, možda i neće, ne znam kako će internet da reaguje. Pa da,
Sad sam kod babi i dede. Inače imam ove slušalice, to su od mog brata. Bravo, u svakom videu nosi drugačije slušalice. Oni kao imaju tamo neku zabavu, ali eto, mi ćemo da ih sredimo sve. Excuse me! Hello? Oh, well, hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Gentlemen. We can't help you, mister. I got folks Arthur. dying on the trail. Arthur, we got a problem. Folks. There's a corpse right here. Now, I just Arthur, need some there's a cans body of food in the or wagon. something. I hear you. Just Gentlemen, keep your eyes on Dutch. please. I think you should go now, buddy. Now, friend. Sad ćemo mi tu da ubijemo par ovih likova. Da, inače, jedna od po meni onako ne loših stvari na Xboxu je to što u GTA, a i ovdje imam aim assist. Tako da ne moram da nišanim u nekim glupim misijama. Normalno, to može da bude i problem, na primjer u GTA kada se rotaš sa policijom, neko te napadne i ti hoćeš njega da pucaš i on se okrene negdje ne znam ja, i puca nekog tamo na brdu, šta ja znam. Didn't seem to be going too well. Goddamn O'Driscoll boys here! Why? Maybe same reason as us. Micah, go bring the horses closer to the house. Arthur, let's go search the cabin. Smells like a party. Da, Turn the place upside down. Grab as many supplies as you can. We need the essentials. Food, medicine. eto salamu smo uzeli. Ja mislim da je to salama, nisam sigurna. O'Driscoll's. I don't believe it. It's a strange one, all right. Maybe they're hiding up here, too. There's a big price on Colm O'Driscoll's head. Nearly as big as the one on yours. Wanting Colm dead is about the only thing me and Uncle Sam agree on. I'm starving. Da. You should eat something now. Get your strength up for the ride back. The place is dry and warm. We could maybe move the women and Jack down here. Maybe. We'll see how they are when we get back. I don't really want us to split up. Big old pool of blood on the floor here. I saw. Probably the poor bastard who lived here. Micah found a dead body in the wagon outside. Keep searching while I pack these on the horses. Meet me out here when you're done. Odavde sam pao dole, Micah, Arthur, keep looking for stuff. Arthur, go see if there's anything in that barn. Micah, you search the cabin. See what Dobro, sad ćemo da pretražimo ovaj... Joj, kako se to zove? Štalu, jest, štala.
I čekat će nas jedno lepo iznenađenje unutra. Jedan dobar čovjek će doskoči na nas. Well, he started it. I'm gonna break your neck. Zato sam se ovdje malo zbunio, dugo nisam igrao i zaboravio sam kako se tuče i sam ga išamarao ozbiljno. Tako. Sneaky little bastard. Should I kill him? No. Not yet. Find out what they're doing here and where Colm is. Oh, this son of a bitch will talk. Sad ćemo da saznamo šta on to hoće od nas. Where's Colm O'Driscoll? With the others. At an old mining camp southwest of here. Near the lake. What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Oh. Ovdje sam ga malo šamarao, nisam znao što treba da uradim s njim. Ali, eto. Ovdje sam ga udavio. Čekaj, Da, tu smo sad uzeli našu kapu i sad ćemo oko konja. Taj konj će da bude naš, koliko ja znam. Naš prvi konj koji je sranje. Da su mu oči. Ajde. Evo nas nazad, malo je on tu konja nešto vozao i evo odavde se stvorila neka žena. Leave her alone! I wasn't doing nothing. She's one of them O'Driscolls. No, she ain't, Michael. Look at her. Miss, are you... Oh, you fool! Michael! Koji je ovaj nasilnik, sram ga bilo. It's gonna be okay. Juri žene. We mean you no harm. Miss. Come on. It'll be Opa, okay. ovaj dač ume da We need to get out of vešti. here and quick. Come on now. Oh. You okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Okay. Miss, you are safe now. And you can't stay here. You come with us. Arthur. Miss, it's okay. We're bad men. We ain't them. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure Opa, out what you want to Artur do. je jak. What's your name, miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. He was my husband. Dobro. Ovo je... Dobro. Ova misija baš dugo traje. Prvo smo išli da opljačkamo ovu kuću, a sad moramo i da nađemo nekog tamo totalno nebitnog lika, ali eto, šta da se radi. Šta pa, aha, liči na Dača i pušku u njega baš, evo, mislim da imam ja ovdje neku. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is... Znači sada treba da idemo da nađemo Johna. Da, treba Johna da nađemo. Pošao je s nama ovaj jedan debeli.
I da, vidimo se kada stignemo tamo. Evo nas nazad, znači sada ovdje negdje ćemo, da, tamo ćemo da nađemo mrtvog konja, i to je konj od našeg prijatelja Johna. John was riding that horse when we left Blackwater. Evo ga ovdje. Let's see if he can hear us. Da, upalio je da ga čujemo. Eno ga, sad se dene tamo. Evo nas nazad, znači, da, ovdje nam je sada prijatelj. On je tu povređen, ne znam šta mu je bilo, da li je pao ili da je napalo nešto, zaboravio sam. Never thought I'd say this, but good to see you, Arthur Morgan. You don't look so good. I don't feel too good neither. I'm freezing. Opa, Artur, evo ga, to je ta snaga Arturova. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Opa, evo ga Vuk. See that on the ridge? Sad će oni kao da nas napadnu, ali nema. Bože, bože. I'll keep John's friends off until you're clear. Da, ovdje ćemo mi sad malo da se rokamo sa vukovima i tako to. To nam je na ono prvi put ćemo ono da jašemo i da se borimo. Ovdje. Tako se. Ovo nije moj konj, to sam mislila da je moj, ali nije. Prvo sam mislila da tu ima još vukova koje moram da ubijem, ali ne. Jok, evo ga tamo moj konj. Nedavno sam se probudio, pa ono malo sam umoran, teško umoran, nerazbuđen još uvijek. Come on then. Let's get back to the others. I don't feel too good. You'll be fine. It's just like a dog bite. Knew a fella? Got bit by a dog. Died. An hour later. You ain't gonna die. Not yet. More coming down the hill. Ha! Get out! Ovo još vukova koje ćemo ubijati. I ju, kako je odleteo ovaj. Ovdje mi je konj poludeo, popeo se čak ovdje iz nekog čudnog razloga. Opet skrenuo mi je možda malo joystick iz ruke ili tako neko glupost. Onda ćemo da čekaj sam da zgazio. You see any more, Arthur? Don't think so. Dobro, nema ih više. You still with us, Marston? I, znači, evo, sada smo se vratili u kamp. Tu će oni malo da pričaju. I da, tu ćemo negdje da završimo i epizodu. Samo da se ovo završi Come on, sve. help him down. You're alive! You're alive! Here we go. There we go. Ukoliko želite da snimam Red Dead Redemption online, obavezno lajkujte ovaj video, subscribeujte se na kanal, pišite u komentarima šta još hoćete da gledate pored Red Dead Redemptiona, jer stvarno bi mi to značilo puno. Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that... That's civilization. I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Morgan.
Mislim da je tu kraj ove emisije. Jup, promukla sam. We have been running for weeks. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. Da, tu je kraj ovog. Tako da, nadam se da vam se svidjela ova epizoda, obavezno lajkujte i mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!